Bok ljudi, ovo je već treći gameplay i level od Sports Heads tenis. Prošao sam Fernanda Verdisco, Andija Rodika, oba dvoje sam sa 7 pobjedio. Sad idem probati to pobijediti Tomasa Berdicha. Ajde da vidimo. Napokon prazno ovo gore. Da vidim jer ti dobro igraš tenis. Dobar si. To, zajebo, stop! Ajde, jedan. Ne trebam ni udarat, samo se vrati. To. Mogu ja to? E pa nećeš. Yes! Haha, sam sebi! Sak! Debil. Ajde, bombe si pokupi, majmune. Ujo, sak! Yes. Gle ovo, to. Bombe samo posao. Ne, sad sam se zeznuo. To. Ajde još 2 boda i pobjedio sam. Mislim 2 poena. Ne. Odbio se jedan put od poda. Ovo je samo dobro provratio. Sam sebi frizo, sam sebe si zajeba. To. Ajde još jedni pobjeda. To. Haha. Sve manje treba video, puro sam se napakao na igricu. Hvala što ste pogledali moj video. Ovo je već treći gameplay i treći level. Vidimo se, čujemo u sljedećem videu. Ako imate što zapitati, pitajte me u komentare. To je to od mene. Bye!